su se provezli unskom prugom zapao je za oko zamak, kao iz bajke, na vrhu, visoko iznad reke. Tu je bio jedan od najstarijih srednjovekovnih gradova u ovom kraju, Ostrožac. 1286. držao ga je vlastelin Radoslav Babonić, a i poslije je pripadao knezovima Babonićima Blagajskim, nazvanim tako po gradu Blagaju na reci Sani. Iz tih vremena je stara kula, na njoj je lik zmaja koji guta svoj rep omotan oko kule, što simbolizuje njenu čvrstinu. Turci su zauzeli Ostrožac 1577. 15 godina pre Bihaća. Gradom su gospodarili begovi Beširevići. Kad je Austro-Ugarska okupirala Bosnu, bihaćki načelnik Lotar von Bergs kupio je od Muhamed bega Beširevića Ostrožački grad i ovdje sagradio od 1900. do 1902. dvorac. Bergs, čija bronzana bisa stoji u predvorju zamka, dobro je osjetio vrijednost ovog mesta, odakle se otkriva najljepši deo doline Une, kojom sad prolazi unska pruga i još neasfaltiran drum prema Bosanskoj Krupi, a nekad je vodio važan rimski strateški put Via Exercitualis i na selo Srbljane na visoravni s druge strane kanjona. Bergsovi naslednici stanovali su u Ostrožcu do jeseni 1942. Kad se rasplamsao ustanak, postavljena je ovdje domobranska posada od 150 vojnika. Partizani su ga zauzeli 3. novembra te godine. U januaru 1943. u zamku je boravio drug Tito sa Vladimirom Nazorom. U svom dnevniku Nazor piše: tišina, svi spavaju osim Tita koji radi u svojoj sobici i momaka što čuvaju stražu pred kapijom. Dvorac je prostran na 2 kata s dvornicama i sobama, blagovaonica, biblioteka, lovačka soba, salon za muziciranje, dječja soba, spavaonice veće i manje, hodnici s lovačkim trofejima na zidu. Srce me vuče u biblioteku, visoki ormari puni svakojakih knjiga, starih izdanja, pokustvo solidno, starinske izvedbe i stila. Sve to o čemu piše Nazor nepovratno je razvejao ratni vetar, osim 2 rasklimatana ormara. Zamak je potpuno prazan. On čeka smelog investitora koji će ga preobraziti u ugostiteljski objekt poput zamka Borla kod Ptuja. Pored grada je selo Ostrožac gdje je i u srednjem veku bilo naselje. U jednoj povelji iz 1403. godine piše: mi sudac Smolac i vsa opština Ostrožačka damo vedeti vsakomu. I u tom stilu se dalje glagoljskim pismenima potvrđuje da je knez Ivan Iščavski u Ostrožcu kupio kuću od bratstva Svete Katarine. Neposredno posle rata, kad smo bili zahvaćeni plemenitim žarom stvaranja bolje budućnosti mladim generacijama, brzopleto je unutar gradskih zidina izgrađena škola, čiji izgled nagrđuje ovu sredinu. Naprotiv, u ovaj ambijent vrlo skladno su se uklopile savremene skulpture koje su u Bihacitu izradili umetnici, članovi letnjih vajarskih kolonija koje se svake godine organizuju u Ostrožcu.